Tema yang jid kedawa lang nang ro putra, yang jid kedawa atau donya. Yang thầy nào mà apa gak? Pakan jid kedawa, pakan beda pendapat. Dasar beda pendapat karena beda pendapatan. Menyataduk pendapatannya hanya beda pendapat. Menan masalah. Pakan beda pendapat karena hanya saduk merumpak. Menyataduk pun thầy mai hanya karu. Một thưa chân tổ dawa tuha pướt ngen ka uar thorai cái gì này đây ka uar buat thol le tuha pướt pula ka uar kan jauh itu kau nak mana poroh roh tu ngat ada oh cukup di masalah nyu ko rapan tu jam pajar rapai melatah. Jadi na pendapat na beda-beda pendapat. Kaur kepala urusan pun demai yang karaya adat. Ada kepegah kepala urusan tentang kena teken KTP di urut 20 krek. Gampulang kampung uri membloro. Itu hapet. Hae mengeblut pi bagi pedimang masalah. Menan itu halapan, menan ku imu, menan kesi, menan ni tede. Bak kita mulai habis-habis benda hara hai rumpak mu peluang bi. Bak tu mulai yang cok gaji karaya urung je nyo kan kupun ke kauar. Yang tak pegah beda pendapat. Wate rapat habis nanti mah. Pakat hana saban pendapatan. Karena hana saduk gaji beda buat. Man tak tupat katanya. Nunggu. Man yang tupat ji pagi pulang ba Allah. Begitulah kehendak Allah. Dupnan jatah bahagian gejuk oleh Allah. Kaman lam. Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala radda lima qadaita. Tanya hana pataela intangnya. Allah wa malaikatahu yusalluna